Karbilong ri bertakalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini karbilong ri berta kethan pon jibang nili jitkamsa non berta thepi langpon eksinam Artra kichum hek arisoi jang tum ke hino a video social media long ka thang pruba buthak sor su karbilu chole song tum pen pharing ke mai ka nipon Autonomous State la pen charsim presek alama buthak pen ASDC KSA tum chelang si pharing ke mai kang ni Dhonsuri consensi ke parapon hidis najir rock pia rongalong APSC village committee ke sengpon non puthot birtang ton pen langpon eksinam Train by crate rock arni solusu karbilu charle song WKSA tumpen pharingke mai kanipon non malum karbiari soi janga tum arta ki jum heka tumbang loka charli arta lang bon sami kahin osai cheklemsi amethanga matse mohor chene pon mate a video che salamsi social media long sami non bangla bang so video mata mohor sami chi thang plublo ang so kahin a mohor mate a video bang ka chi thang pluba jok penji sol so tum hongke bar chi phanda che thak me son de koklo rat ang no sami la ha mohor lang no ka chi thang pluba jok penji sol so tum no bang ke ang phun gi sing thur dun ji phan sami isi chi thak me son na mandel lo lasi lai kahin osai ka chi klema tum sem non bang ke ing ton pon nang pu la pen SRP sa bratum semi lahai ari soi jang tum ke dogedam semi ke chilang duna kenang sodlo la pen lahai asai lang nu ka chuklema tuma phan semi so dak pen kang sai ke deng pon sia phan semi karbing long rong sar mai tum ban semi ke chirap sto dun sia phan si so karbilo charle song WKSM mai phi dimi han CP pen chuning ripon het jong ili tum long isi video ili tum thek pon long iglo la sila sitami video lang no uso mara tum puthak la bang ke alang le tum lahai ka chuklem mate lahai od lang no mate video lang no ka bon kasilam nili tum non thek pon long la sinili tum bang non la bang so video puthak sinili tum bang ke ningje dam kang tum athei lahai so mar tum non kachar li ar tala alang le tum la person video lang no mate la son viral lahai ke bonai thap thede je phasen alang tum asami chuning reporting tum athe alang li tu majak tum stami school life ko mane pen la pu aning chehang lo bala poson dolo pasitami alang li tu mang lagale alang che maintain pami nang ja polo non so la poson video viral pen social media platform ke bana bang ke chok che athe nili tum stami ke son la WKSA pen stami therak dun du ka son che dolo ka charliu somar to pulo tangte pipo se la poson le claim rong ma la lo number se bang ke la se alang li tum na hok college li dun sitame la pen school long le charli pu sitame ka charli hut pade ka charli sala tum paprang pa nangja polo la pen ka charli na sala tum mang i nangja polo alang li tum ning che hang le do pu sita lagle alang tum ningkan pu ningkan hini ki thom pu la person chi chakra lagle mo phelang tum chingki chi than te la ke thang ala ma we ni tum budun de jong dun de sitame non la person ka charli arta hu jong hut si la pu son jong si od lang no mate video lang no klem pon rong pote la ka ke chok che thepik lo la bang society ma jem kar biang long phan ke nong nu si do kok lo ka charlio somar phan ta ka chiri nang ja ke nang sat ke la lo la pen la haya so maratum konara rong lo ne la bang no ne tum samiri tar le big bom la pen ne tum ri bom lo la pen the bang ke ako puthane tum chuni ri pon kang tung bang ke la all kar biang long rong sarang mai arang ne tum has sami si ka chuni ri dam kang tung mang la helo la haya so maratum phat na hok arong ame kar sitame nang ni tum stami la haya so mar phat kiri katar lipra nang cherab do na sonte posini tum pen chuni ri pon la pen non bang ke ili tum da kar biang long ke customer aron sitame customary law ron sitame ka chipang tang ponang ja kenang sot athame non so social media le tum thek long po kunani ke la son tang ho kunani ke la putang ho sitame la haya muni da tum ke na hok le do sitame arong ke do vekji barong a sar sitame do vekji la pot si kar biang long rong sar mai ma tum chuning ri lo nang le tum sitame la bang so samar bahini bang a thong la dak do video long la tum ki claim thap ki dam thap ke paklang thap la pason do la si la bahaya so mar phas tami kiri ka kuru long nang chirab do nik thap si chuning ri lo jong li tum social media long ke thek ponong thu do thula yoras be po alang li lam sitami ni tum arju pon long la si la bang so bang phu sitami alang li achor do wek pen sa ko la pason bang sar pi mar phan meglang nu ki claim poson senil tum arju pon long la si la sita mi ko ana hok lo ne la kanili tum sami non si arju hor bom lo le pen ri sami tar le bom lo salang li tum hans tami kachuning ri bang la hello non head jong ili tum a viral a video isi pen isi la si la hai bang ke chok lo claim ri non pusinil tum bang chuning ni ponji WKSA hin pen ke salang li la be sang ho lang li euros be pusinil tum karjo lo salang li bang a hok lo ne kali lo ne la bang ni tum se non si ri pon bom lo le pen tar le pon bom ji
pusini tu man chisik pon bom lo lepen lasona bangke choklem tredes ki mi jibo na thema soar lo tum phanta akirai kom kya hok lo tema ave pik hangjang ni lo tum tami chini lo sitami soar lo aphan raikom ave po joine pensi komania sar marsi komania sar pimaralong lapason outlang no meglang no pukela ke chok lo in tonon pusinil tum hin pen bangke chuni le ponji athe karbi anglong ile tum achive da danglong yong si ile tum lapason cheri thek the ba karbi khaiyan chinghon thek the ba sar pimar sar mar pa man chi thek the pote kopi ile tum aphan bang aso tum nang nek dum choi de ji ba khai tum la helo la se non ile tum chuni ri dam kang tung mang ke the ge ding tum phan se ta me no na ki dum la son na temon lang no bang do pik hangjang lo da karbi anglong lo karbi anglong chot la pu kali ni tum guwahati ba delhi sa minil tum mang ke ang tong i siang tong mang ke pal ye ban se ni tum sa men bori pon bom lo da karbi anglong alama phutha kopi ki sung si ki do ma ke ni li tum sa mi non arja pon bom lo le pe ni tum sa men ang song sa mi ke pal pon bom je phan se ni tum ta me bori pon bom po Train phai kre throk ani ASDC lepen KSA tum chelang petsi dipu ASDC sai hamlong phering ke amai kani pon ASDC atum kiram tang kre sir kebra throk aning kana hut pensi karbiang long pen dimha so hamprega pharman mati article 244A autonomous state pharman sami nang chi songlo la so long sebe sarkar atum bidikang lim pe ke khamkhe sain sami ding ponlo la so jok pen kiram tang suruhini ra kre pho train phai kre throk si arni charging preset long apa pun abe pin bang plikebra isi karbiara tum phan bas arlu man si apranar mudel lo lahai apran kidam tuma phan ki khai lapen long ria joini me si apran kidam nanglo lasi charging preset along ke do ara tum phan puthot ke do gathak thuji adi mate rehabilitations aphan non kachari pam BJP sarkar tum pen cyclem po nangji pusi ASDC amai pu chandrakant tarang pen chuning ripon 1986 ASDC movement cheng no cheng that pen api bangke rat thut pa movement ni tum cheng no cheng that pen api bangke 1995 pas April bangke MOU dulu. Lalu hempre kali harus masih itu bangke lasi. Putori litum hempre kehang bangke putori litum pangtang kontunang popusi 1997 Haflong conference masih cerai. Tamu teh halas suhur bangke kongres cari bom lo. Da Karbiang Long Autonomous Council CM ke hai. Khorsing inti lo. La litum SSC apijong Johnson Bay CM apijong pike. Khorsing inti CM lo lapan Assam Chief Minister bangke. Turun Gogoi alang litum si Assam long movement alang litum isi conspiracy political conspiracy agak ni litum theglong bang lahan lo je Karbiang Long la pen dimahasau arat aphan la su autonomous state movement ke thak ji aphan arara ja kong ke thak ji aphan si ining hang noi hang hena halabang sohut hili ke pen kaman pen ke song asong hitame Karbiang Long lapu UPDS la pen dia tung bong pace bhong du lo ajara karon no che bhong du pen amasi menangan ju pen da 2005 aningkan pinap lo 17 Oktober ani la sorni bangke jasemer bangke charchi malong dak andar kheruni PS andar police station andar lo pasti ada prang sindeng pen dak di pulong bang boma bas long bang si tengking dun dupen bas I hum a passenger tumpang ke hadak masih akereng masih pathilam lo lasom dulu la bang ke Assam government hin pen laso jitu thang be adai ka berat karbi punoi dimasa punoi karbi phande de puta thilo along ole hin pen isi commission pangni ji polam da dolo ministerial inquiry da peduji polam che chaklo the halas of people che chak that pen a pibang ke paper media dan la sunong klang kera bang council bang kon pen tong grab net la bang tum chini ne rab lo puser julong lo la le lam the gari lo sita di masarat puno lapu areng ke suthang bare ki thinang charchi marat puno non ponta justification ke long le ba charchi marat koi pen ba tu chagai lo dalasu karbi pen dimasa ke charbu ajoine menangan dimasa tame karbi tame apran ke damnang arat phan la sobang ke justify ke long je phan la pen sarkar hin pen immediately la hitame kelang ponchari je phan rehabilitation punoi asom tinamo pima ke rap sakuri bakuri ajat punoi la sobang ke rehabilitation ke rap punoi la sobang lang se prap tun je phan se justify nang po namang po la pen justification long le delo inquiry te pavidet lo la si Pumasi pining an pangke ningkan crazy cap pleng etlo. No anta charchi marara tum asu memori afan bo selang tum
rong si celang pen masih isi memori tu si community dolo thanks to them ang teman churu lo so orang tu peran kedam padu panita me so cikimo wer je panita me charchim long kita melang tum ipita puno ajat puno alang tum semar lo la pen pina bangkel la san se alang tum kita me archu pon ci pusi archu lo masih milu tum Article 244A Karbi Anglong Pedim Hausa ahem prek aputhake ASDC, BJP, Congress, APSC lapen ki kaprek prek rachari pen chenglok Karbi Anglong long kedu ongdung hampang song lapen ki Karbi Anglong Pedim Hausa ora tum celang pet pensi. Article 244A phan ki ti song rop pen nang ji pusi. ASDC mai pu chandro kantap terang pen puthot chuning ri pontu. dak asama long bangke Karbi Anglong do an ASDC KSA KNC ke dulu ampari tame APSLC punoi maka prega Congress punoi BJP punoi katok keweasong lake rat aisu lopot ilitum autonomous state 244 pulatong telah helo a model ke helo pulaso a model tong siltum mong ceparai thek lo pulatong telah ke asam government tong tong rarana nitung initiative si kencho so initiative ena bangwela so initiative en lo no le PGR nitum initiative en lo government phanita me council phanita me nang ke chak lo bang election po pulaso process bang dambom lo claim bom lo yo si claim clear pulo la baga ko song thupo la so tak thaksin on hempre ka phuta kita me ngili tunga matha bangai BJP ta hidden agenda pusin tunga matha lo athe abutai tin ke tam thanga por election lo pulo song te hempre ka phuta ngi congress ta ninje soft ta ninje soft kadu ta ninje fry ye fry lo to pinte tv unitedly chingwa ipen autonomous state 244 aja kong pulo ta anlo ate 244 autonomous state is the highest autonomy under the present Legislative Assembly of Assam Legislative andar bangke highest autonomy pula tangte autonomous state lo la suppose itu hangbom mati dake political lama be dake lasi jasemer bangke ada itu pula so process pen hempreg nang piuni bangke la bangke article 1 2 3 le tum ke hangkale article 244 part 10 of the Indian Constitution hala se implement ji la pen ke dobo ma 6 schedule se lage implement po a basis bangke lasi la bangke article 244 both the parliament Lok Sabha Rajya Sabha jongsi pass de lo puratang to automatically scrap po lasi peju sira ngai pusin ligine ki ara suhudi tame a process ke lahando Train by Crate Chokoni Dhonsri MSc Consent ke Parlapon Angkang Samson LP School PS ke Parlapon Angkang Hidi Sejir Rong Pia Rong Long APSLC Atumpen Village Committee ke Sengpon Hidi Sejir Rong Pia Rong Long APSLC Rachari tum kedam teng ardi penta nang tang kring erong lo lapen ke lapan su si APSLC Rachari lan su si pang tang pon tu cia pan pusi Train by Crate Chok ani Hidi Sejir Rong Pia Rong Long APSLC Village Committee ke Sengpon tu Village Committee home lo dak Hidi Sejir Rong Pia Rong lasi aso people sini tum home nang kok ma la bang lo non kewang ji la MLA election nitum aprang an se asuk nitu ke sound thai phan an se nitum la MLA election che phai at thai phan si nitum chisik sedang pon la si non la village committee la ke seng da men alis de lo alang tum dak chepang tang po la election sek ke alang tum si dak lang pon po lapen kedam tang election anta dak APSLC fansi vote ke la tum kang honten si pilab lo pahai lab lo lasi choro lo la dak litum de 19 CC committee hin ban penta tum han choro parpig lo lapen ke so jitu kedam tang election alang tum vote nang pilap lo la APSLC candidate sarja ka thar phansi vote pilap lo dasi nitum ta tengne ne la jitu la alang tum nitum vote nitum phan vote nang pilo dasi ning samjin lo rat phanta nitum kita tengne ne dasi non nitum doctor nang che ku thot nang che umri thulo tum la dak Dhonsri nili tung la pusong se kisung kato gawe ang bong dolong setame kato gawe kaceseng nili tung lempon lo la pen ke laso kaceseng kato gawe nitung rongsi
Cisik si amin nili tum tok pono lapen ke kado we stame chu ke dam tas ta nili tum hai pono lapen on vai sita MLA election banta ni tum ke hai pansi cisik pono kardom Karbing long Thomas Council tumpen rong rupa long an sabi taun ke sengdam at a jokpensi tan arlu ki dudun nangkok rong arat tum ki kisung duji atheki taun ke parlupon angkang along ki hemrir pen chenglok semi ason a text mati midus temi ki tunang dokokji lapen ki Karbing long angkang along pen smi taun ke parlupon angkang along pen ki apora teng pen kilik do pon bek nang ji pusi selsi AP SSC dipu LSC klembang pu rup sing hi pen puthot ningji pon thu tahun komiti bithap bipru habit haram ta habit bithap bipru tahun komiti gibi lasi tahun komiti ka declare lo polonte itum wrong asal kopi pe kisung lo doi ni tiong si keseng lo le polonte la sa tahun komiti arlo bangke asap sa develop le householding tax bu barak house podo building house podo lapen kacha house podo sonthoma ahiri dordak lasi along tin tame square meter long ke 18 rupees pengecheng lo ke 50 rupees anduk per square meter long si la municipal board tum kirungi la si hola long tami ini tum kidu kala kar biara tum ke koda pes ke chipi la ke chun ke mowen kawi ke koda pele tum tax people la pen ke ini tum non ana kereng me a cici ya cha long tame dokan do ta ining ha ling chuk bilong hota hala sohur bang ke BRC podo business registration certificate podo town committee long pen la municipal board long pen enangji pipe le poter sokulat ingkirang po kali le polonte town committee sorpe lang tepan pasung po lason si akisung ake boy do pigi town committee declare ining ha le declare tab long ni lalo la pen ke aku town committee komas declare pe komas ali long po la bangke itu Assam Gov of Assam besi tuning heta isia direction banglo je ST mana bangke land holding stake house holding tax enang ni posi kodak arona teng tok tandu lewai phak tala dak dipu municipal board tum ke kopilo cheplang ke ahem ki pundang ahem ke dang lasi nilitum PSLC ahin pen jai kathar sar pen ching waiting sai pen nilitum opos lo sami lasi non insam rilo la pen ke ST tum phana bangke house holding tax bangke government pen tani tum ban ka sita dak dipu municipal board bangke anton naik lem kasi karbian ka chide ka theklok la pen ke midu longle long sa mil tum dak penang ana hiri khayana ke bad doi ada ke first class second class third class fourth class ando longle ke isi first class along le tawan alo ponte first class lo a tax ta barhi po chiri si along si rong along le si tax long si chiri si long si 5 toka lo pol dak bang ke 15 toka dam po lason si a tax dam bom po awilu ta bari bompo kisung bangke komalo kisung bangke nang li pani li bayu tum karbia kaisi sungji lalo ni li pudam ji bangke town committee dahat ha declare po bangke alang tum bonang po la pen ke immediate alang tum la town committee election padonang po prabjin pen alang tum town committee election ye phan kisik chedang pen law and order pen disi office tham alang declare nang po ase extension mang nang nelu chong huang lu chong hunang nelu chok lu nang tum BJP tum chong lu tang nak ong lu an ke asi ni ti pui bang tum PSLC pen mang ke la ana mang ke claim nang nelu ase apora teng pen arona teng pen election party serangoi nang tum ka pherema PSLC atun nang haidu ati pese ka pherebo na nang tum ka claim si mesen prote nang tum phere nelu sita nang tum ka claim kai no dak nang thang PDS si oki sa ahi ke thirik pa son si dokolo nang tum thang chok claim chok te ni rem edi pe ma thai ni sena tum piposi election padoi hidalon puta padoi ngoi Pini Karbi long ri pertaban ke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom